Punangpu Kurumjari 3rd December 1984 Ahingi Pung Baro Muktar Komatamni Bhopal da insecticide saba company amada worker khara matau tawduna lerami ikhang haudana worker khara mittupa yamna nungaitaba irritation thokpana chingba horaki makhoine khalami karigumba gas khara leak oiramba yai haina asumna worker kharna leak oirakli basi kadai dano haiduna thiba horaki tanjadu da worker amana mafam amada karigumba liquid khara tapna drop oina yuba loinana madudagi yellowish machugi gas khara leak oiba thengnaraki masi ubudagi worker aduna magi supervisor da pau pirami adubu supervisor na khalami madu sumnagi ising oiramgani achoba factory da sugumba leakage masa masu asi adumak pokali anobu nate karisu rubo oiram loi haina aduna tea break hana launa ba hairami tai numit kumna worker pumba cha thakpa chatkirami adubu ahingi pung 12:45 tarakpa phawda madugi manam madu hanadagi ka hena namba horaki worker sing aduda gas ki manam khaknatana makhoigi mamit singsu ka hena nungaitaba thuppa enjalakirami masiga loinana makoi yamna kana lok khubusu yawaki pung ani gi matungda gas adu nungsita tenkiduna Bhopal gi sahar pumbada sandoki yumda changkiduna numit ini gi manungda mioi lising kya amagi thawai mangki The Bhopal gas tragedy masi walgi khwaidagi tamthiba industrial disaster sing manungda amani haina launari adubu khwaidagi maru oiriba hangba yaw wangdi masi kanagi maran oigedoribano kanagi responsibility no madu company gi oigedoribra natragana worker singira natraga government ki asoiba oigedoribra haibisini ngasigi video asida thodo asigi matangda kupna khangminase about 40 tons of gas leak from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. Bhopal gi Thodok Thokhiba plant factory adugi maming Union Carbide company kawi hairiba company asi chahi chamen liraba multinational company amani masi miyamna khangnadragasu magi product sing di soina khangbiramani everyday battery yamna everyday battery ga hainabado loinana bakelut sina chingbani makoi battery pesticide saba khaknatana rocket ki foil phawasai Pitribi Pumada Makogi Tongan branching lady, Lunana chemical produce tawi, Hariba factory sing Asidagi Makogi production Asibu Saha Matamda. 1994 da company Sigi Mami Ontokana, Everyday Industry sign a tonki. Ngalinga Matamdagi, Union Carbide Fazana Mai Paklaba Chobu company Amo Laki. India da Masibu Union Carbide India Limited or UCIL haina khangnarami loinana masigi 49.1% stakes haidi share di India gi investor singi oirami masigi manungda government gi shares yorami 1969 da company asina Bhopal da manufacturing plant ama hangdoki makoina yamna special oiba insecticide tilha hidak amabu puthokna bonarami Madugu mamingna 7 kaurami hairiba hidak 7 asibu sabada chemical ama changi madudi methyl isocyanate natragana MIC haina khangnai masi yamna khudong thiningai oiba dangerous chemical amani MIC bu mapan lebaktagi India da import tawduna pusalaklami 7 sanabi damakta 1980 sahi asi company asigi oina yam maroiba chahi amani Maramdi chahi asida on ba kayama lakpadagi Union Carbide yamna chawba loss setpa horaki pesagi problem lerakpadagi company asina decide tawki mapan lebak singdagi MIC leiba import tawba si leptuna India da masibu sajaba haina masi disaster du thokibagi ahanba asoiba khongthangni maramdi chemical bu saba madubu mix tawba haibasi yamna safe oidaba thaba amani adubu UCIL da government na permission pirami MIC bu manufacture tawnabagi loinana company asina madu sabasu hauki matam asida company asida proper evacuation plan ama semlaga thamnaba hairami in case emergency situation lakpada manak nakpada leiba Bhopal gi prajasing karamna react tawgani karamna evacuate tawgani haibasigi matangda maramdi mipung kudimak na loina khangna rofamni dangerous chemical sing plant asida production tawurgadori haibasi adubu hari plant asi company asina kaidungda semkide in fact 1981 da company asigi worker ama siki mana accidentally MIC ga expose tawbudagi si oidna su company asina action amata laukide plan adu hanagumna adumak makhat chatharami salairami tanja sida company asigi insecticide 7 gi sales asi yamna down chatharaki
Maramdi makoigi competition da atopa company kaya ama suthoraki makoigi product na hena hongba aduna Union Carbide company asidasu pressure lakpa hoki makoisu moigi product 7 gi price cut tawba hantanba tarami masibu make up tawnaba mafam kaya cost cutting tawba tarami workforce hantan lami anoba unqualified worker hire tawba safety precaution na chingba ignore tarmi pesa kaktana bonawada kudamoina pipe na chingba yaraktaba damage orakpa matamda madu sinbagi mahutta semjinba adusu duplicate quality na aduna leakage na chingba changnaina regular basis ta yawba horaki masina maram oiraga mafam duda thabak tawiba worker sing mipainaba thawai waba yawnaraki sida sunatana mafam duda sungliba tamthiraba gas adu Bhopal gi praja sing amadi mafam aduda thabak tawiba worker fawada fajana haidolamde adubu hairiba mayam asi kanamatana khangdaba jala adudi natte Mio Kamana notice Tokhi, from Duki area trade union na protest power Toboki, Adu union Adugi leader Tabaktagi Tantoki, Renana, Makoi demand Adustabiki. Adubu, Matangshida Mio Amadilerami, Hariba issue Asibu Yam Namuna Tizin Bapamba, Maramdi company Asida Mahamasagi stakes Hadi share lerami. Aina Hanapanzakiwa Wakarama 1981 da from Sida Laikide Hibadu. Madugi maming Muhammad Ashraf Kawi mahakna sidringe mamangda manamagi mamanaba amada hairami masi plan asigi matangda chingnaningai khara leire mafam sida fajana work tawdre haina asumna magi journalist friend Rajkumar Keswani da masigi matangda thijannaba hairami masigi matung Rajkumar na magi thabak tawba hoki mahakna manungi insider information lokthokna bonarami confidential report to access torami loinana plan pumba asigi matangda details report ama phonglami plan asida safety gi standard yam thina low oina lei aduna yamna khudung thinai oi haina irami report aduda iri mafam sida disaster ma thorokpa yai haina Union Carbide plan asiga nakna Bhopal gi around 20% population di khundaduna leiribani aduna masi yamna khudung thinai ni journalist Rajkumar Kahina Khangba scientific knowledge leibadi nate chemical sing matangda adu mahang thijanbada thenarki plan asida fosgin gas seasonai habasi adudagi mahang ningsing laki haidiba gas fosgin asi Germany da World War II da gas chamber sing da sinaba tamthiba gas ni habadu aduna mafam asigi condition fibam asisu kayam yamna kudong tinai oi habasi khanglakibani Rajkumar na chief minister amadi supreme court ta fawba chithi iduna khanghalami adubu karigumba response pakum amata phanglamde haibai mahakna disaster asigi thokringai mamangda predict tawkhrabani haina adubu magi wafam adu government su thajaramde loinana company asina su tasanadana lerami maru oina loramde housing mo factory aduda kari Thokhiba habadu kopna mu yengsi naina su panjakre plan aduda MIC manufacture tawi haina aduna MIC bu liquid form da choba underground lainung da leiba tanki or tank ahum da store tawna thamlammi khoising adudi E610, E611 amadi E619 masigi manungda E610 amadi E611 da MIC thanna haplami aduga E619 di empty oina karimata haptana emergency gi damakta thamgadabani sida sunatana safety gi damakta MIC bu tank singda sumnagi 60% damak haplaga thamgadabani maramdi MIC ga isinga pullaga yamna sathiba reaction ama form tawi karigumba MIC ising hek thengnaba or even nungsita yawba moisture khaktaga fawba reaction thokta yamna poisonous oiba gas ama release tarokani haiba problem asidagi ngakthong nawgi dama tank kudingmakta pressurized nitrogen fill tawduna hapchinduna MIC bu cover tarami tank singi pressure amadi temperature bu regularly check tarami haiba tank ahum asi side by side kilami tank kudingmaktaki pipe ani puthorai ahanbagi pipe amana toxic or poisonous gas singbu tanki mapalomda puthoroktuna burn off tawnaba adi mai thadokinabani ani sugi pipe asina tank manungda nitrogen hapnabani karigumba tank ta pressure antharak pataragadi ahenba nitrogen hapsingani pressure adubu maintain tawnawidama mafam asida thabak tawiba workersing daily routine oina haiba pipe sing adubu nungtigi sengbagi thabak su torami asumna 7 sanaba MIC darka orokpa matamda masidagi safely loktoklami aina hana so high grade tank ahum adu 60% dagi hena MIC fill tawba yade haina adubu numit tudi 60% dagi hena fill tawrmi loinana ahum suba tank adu hangenduna emergency gi damakta thamgadaba adusu numit adudadi tank adusu MIC na pick than hablami paisa save tawnaba MIC hena store tawduna thamlami ani suba problem da tank ahum gi manungda ani magi pressure di chumlamde lalami ahum suba da MIC gi level taknaba indicator adusu yadabana mathau toramde
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯞꯂꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯂꯛꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯅ ꯄꯣꯏꯖꯅꯁ ꯑꯣꯔ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈꯤꯟꯕ ꯚꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯕꯔ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯕꯔ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯤꯆ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯆ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯨꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯇ ꯇꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯚꯥꯜꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ E610 ꯇꯦꯡꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯥꯜꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗे ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ MICꯕꯨ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1984ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯂꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MIC ꯑꯗꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯑꯅꯤ ꯈꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯣꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯔꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯨꯊꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯊꯧꯁꯥꯗꯨꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ 2 December 1984 ꯚꯣꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯚꯣꯄꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯗꯀꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ MIC ꯇꯦꯡꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯞꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯏꯞꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯄꯥꯏꯞꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯔꯛꯂꯝꯗꯦ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯄꯨꯡ 11 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯐꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯤꯆ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯧꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯦꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯂꯝꯗꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯡ 610ꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ MIC ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ MIC ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ 1ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯞꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯠ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ 11:45 PM ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟꯗꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕꯗꯤ ꯋꯥꯀꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯀꯦꯖ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤ ꯄꯨꯡ 12:40 ꯆꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯈꯠꯅꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯀꯦꯖ ꯑꯗꯨꯕు ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ 12:30 AM ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯡꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯆꯦꯛꯈꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯈꯣꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ E610 ꯇꯦꯡꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯂꯝꯃꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯏꯞ ꯆꯥꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯊꯦꯡꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯀꯦꯑꯣꯁꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯖꯅꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯕꯔ ꯕꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ
थोललिबा poisonous gas अदुबु थिंगनबा इसिंग कानबा कन्न होनरमी अदुबु gas na leak ओइरगा कापथोकलिबा मफम अदु यामना वांगखिबना मदुसु अरेम तारमी मतमदु अहिंगी पुंग अमरोम तारकपा मतमनी प्लान अदुदा लेयो वर्कर पुमना रियलाइज तौखी खंगलखी हौजिक ओइरक्लिबा सिचुएशन फियम अदु मियोय कनामतना कंट्रोल तोबा ngambagi wangmada laikre habasi maram sidagi mafamdudagi worker amadi atai miyoysing factory adudagi evacuate tawba hauki pung amagi matungda Bhopal shahar akiba phiyom amoiraki 50,000 pounds ki tamthiraba hu chelaba gas MIC hydrogen cyanide carbon dioxide fozin na chingba yamlaba hu chelaba gas sing factory asidagi leak oiraktuna thuna yangna city pumada sandokirami हाइरिबा तौदोक थोलिंगै तंजासी अयाम्बा मियाम मयमदा तुमदना लेनारिंगै मतमनी फैक्टरी मनाक नकपदा लेबा अयाम्बा मिसिंगदी स्लम एरियादा लेबनी मियामदा सोर होनबा वाबा मिट साबा लोक खुबना चिंबा कया यावबा होनरकी पाक्तकना थौदो अदुदा हक्थेंगना थेंगना होबा मियोय खरना हायरपगी मतुंगिना मदु नरोक मै थाबदोंना तवी हाइरि मसा मसागी गाड़ी लेबसिंगना गाड़ी तोंगदना सिटी अदुदगी लापना चटपो सोंगनरकी अमरोमदा मसागी गाड़ी लेजदाबा मियोय कयामदी उपाय लेतबना ट्रेन स्टेशन तमना थोंजिनबा होनरकी मफम खदिमा मेकअप मेराखोन लो खुबा ओबना चिंगबा पातंगना तौबा हौरकी मियोय खरदी तुमना अदुमक सीबुसु यारमी खरना लो कुना वाना चांगना सीबा खरना चेना सीबा कया नोनना अनाबा कयामना मनाक नकपा हॉस्पिटल सिंगदा पुखनरकी हॉस्पिटल दा लेरिबा डॉक्टर सिंह करिनो थोकलिबसी हाबदु ज्ञान तारमदे मखोइना मियामना सुमना पाक्तकना सिगोबा सिम्पटोम असि नाबा ममांगदा अमुक्ता उखिद्रिबा थेंगनखिद्रिबा अमा ओइरामी मखोइ खंगलमदे यामदा नारिबा सि करिनो लोइनना मसि करि मरमदगिनो हाबदुसु अदुना करमना ट्रीटमेंट तौबनी हाबसिसु अरुवा अमा ओइरामी डॉक्टर खरना पेशेंट सिंह अदु ऑक्सीजन पीदुना लायंगना होनरामी मरमदि मखोइ सोर होनबदा वाबा फावे हाबदगी अदुबु ऑक्सीजन हेना यामलगसु हेना साथिना गैस असिगा रिएक्ट तौरमी मसिना पेशेंट क्या अमसु हॉस्पिटल दा सीबुसु यारमी मथंगी नमित्ता मियोय लिसिंग हेना सीखिरमी लंबी सोरकता सासन क्या अमसु सीरगा तादन लेरमी लोइनना मसि इंडियागी ख्वाइदगी तमथिबा वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ओइरकी मथंगी नमित्ता थौदो असिगी पाव असि मफम सिनतुंगना संदोरकी लोइनना गवर्नमेंट अमदी यूनियन कार्बाइड करी एक्शन लौकी हायरगदी अहानबदा यूनियन कार्बाइड मकोइगी टेक्निकल टीम मफमदुदा थारकी इंडियादा लोइनना टीम अदुना अहानबदा तौखिबसी एमहौरिबा MIC गैस अदुबु काहेना खुदुंग थिनिंगाय ओइदबा गैस दा कन्वर्ट तौबा ओंथोकपा होरमी मसिगी ऑपरेशन अदुगी ममिंग ऑपरेशन फेट हाइना थोलमी अनि सुबदा यूनियन कार्बाइड कंपनी असिदा वहंग कयामा हंगरकी लोइनना कंपनी असिना रिलीफ किदमक यामलबा सेनफम कयामा काइथोकी गवर्नमेंट रेड क्रॉस अमदी अतै रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कयादा तेंबांग अदु पिकी मखोइना प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोक्तना मतमदुगी यूनियन कार्बाइड की चेयरमैन वारेन एंडरसन ना थोदो असिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी माना लौकी लोइनना थंगनबा नुमित मक्तदा महापु एरेस्ट तौकी अदुबु कंपनी मनुंगदा कंपनी की लीगल टीम ना मसांग आक्थोकचनबा तैयारी क्या तौबोसु ओनरमी नेक्स्ट ईयर 1985 ता पार्लियामेंट दा एक अमा पास तौकी मसिगी मतेंगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पावर अमा फंकी भोपाल की मियामबु गवर्नमेंट ना कोर्ट रिप्रेजेंट तौबा याबगी मसिदगी लीगल फाइट अमा तौबा हौरकी अदुगुंबा लीगल बैटल मसि फावबा लोइसनदन लेरिबा कोर्ट लीगल फाइट तौनबगी दमक्ता मसिदा इन्वेस्टिगेशन तौबा हायबसि तंगाय फरमदे करिगी असुक तमथिबा थौदो असि थोखिबनो कनागी मरानो हायबसिगी अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी यूनियन कार्बाइड अनिमक मकोई इन्वेस्टिगेशन चथबा हौरकी अनिमक सिमदी थाजनरमी थोखिबा डिजास्टर अदु MIC अमदी वाटर अनिगी रिएक्शन थोपदगिनी हायबसि अदुना गवर्नमेंट ना मसिदा लालिबसि यूनियन कार्बाइड नि हाइना मरान सिरमी मरमदी मकोइना मकोइगी स्टाफ पु निंथिना ट्रेन तौदबदगी थोपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड फर्जना मेंटेन तौदबदगी सिंग अदु टैंक लीक होइखिबनी हाइना अदुबु अमरोमदा यूनियन कार्बाइड ना अमु करी हाइरि मसिगी मराल असि इंडिया गवर्नमेंट ना ओइगदबनी मकोइना कंपनी की सेफ्टी डिजाइन दा चेंज तौबगी अयाब पिकिदे हाइना लोइनना मसि कंपनी असिगी असोइब नते मफम अदुदा थबक तौरिबा वर्कर सिंग अदुगी असोइबनी हाइना मखोइना असुमना क्लेम तौरमी मदुदी फैक्टरी असिगी स्टाफ सिंगना प्लान असिबु सेबोटेज तौबनी हाइदि महन ताहनबनी नमदना इसिंग थाजिनबनी हाइना 2003 दा इंग्रिड इकरमेन कौबा डॉक्टर अमा भोपाल की केस असिबु यामना कुपना थिजिनबा मियोय असिना मागी फोंखिबा लाइरिक अमदा इरी मदुदी कोर्टा करिगुंबा एविडेंस अमता फंगबा ngamkide यूनियन कार्बाइड ना क्लेम तौरिबा स्टाफ ना सेबोटेज तौबनी हाइबसी प्रूफ तौबा याबा असुना कोर्ट की केस अदु 1989 दा लोइसनकी लोइनना यूनियन कार्बाइड ना डिसाइड तौकी मदुदी मखोइना इंडिया गवर्नमेंट ता $470 million कंपेंसेशन ओइना पीगनी हाइना मसी मतमदुगी 800 crore rupees लोम ओइगनी अदुबु वारी असि मतंग असिदा लोइद्री मरमदी मध्य प्रदेश की प्रजा मियाम अपेनबा पोक्ट्री मदुना सरकार दा कंपेंसेशन पीरगा लोइसन बाहायबसी मियाम की जस्टिस नत्ते हाइना
aduna protest tawba horaki. February 1989 da Satish Dhawan tamamada ISRO gi chairman oiramba miyoi asina petition ama file taraki. Masigi mayokta protest tawnabidamak loinana Supreme Court ta case asi amuk nahonana hangdoki criminal case ama oina. Makha tarakpa matamda company gi chairman Warren Anderson amadi India gi workers matamda plan adu thabak tawba kharada accused tawki maral birami court na. Makha tarakpada case kya mathang chathudana leiki adubu overall hairgadi Union Carbide amadi Warren Anderson bu criminal ni haina court na lauthoki loinana India gi workers sing accused tawriba sing adudi fine khara pe tawnabidamakta rai taki adubu Warren Anderson nongmata masa yauna court ta lakide. 2014 da natural causes na maram oiraga seki adubu Union Carbide ki mathakta chathariba criminal case adudi ngasi phawa loisanana open tawduna leiri. Accident adugi victim sing ngasi phawa awaba khangliba singna court petition ke amasu file tawduna leiri. Compensation gi demand tawduna loinana makoidugi manung case ke amasu ngasi phawa loidana open tawduna adumuk leiri. Matung ina government su kanglaki makoigi matik chaba lo leite miyam da maral pinabagi karigumba asigumba accident asi thorku matamda maram asina accident thokro matung ahanba lo oina Environment Protection Act pass tawki lo asigi matung ina industry singna environment pu protect tawnaba masana step khongthang sing lokhokadabani loinana sahi dumaktada anauba clause amasu hapsenki factories act Masita fazana iri factory amagi occupied kanana oigadake haibadi factory adugi safety gi responsibility pugadaba mioi matung tarakpa sahi singda asigumba law kyamasu puthoraki industrial disaster victim singbu support tawnabagi law kharasu semki kayam yamna sathiba hazardous material haksang da sohan bayaba polam kayamna factory amata store tawbu yai loinana restriction kyamasu thamki Disaster adugi officially oina announce tokibada khudaki sikhiba missing asi 2259 ni haina lauthoki adubu 1991 da madu 3928 ni haina officially certified toki. Si video asi matang asida loisinjage video asi informative way haina khanbiragadi channel asibu support tawbiba oina subscribe tawba like share tawba kawbiganu tungdasu kanaraba video kyama pudana laksage punapu Tasi Khangsi mai kedegi kaikun